Angkatan bersenjata Ukraina mencoba mengevakuasi peralatan yang rusak dari medan perang di bawah tembakan militer Rusia di arah Vremyavsky. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 14 Juni 2023. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina sangat kesal ketika kendaraan lapis baja yang rusak dan terbengkalai berakhir di kanal Rusia, sehingga para kru Ukraina dengan terpaksa mempertaruhkan nyawa untuk mencoba mengevakuasi mereka. Seperti yang terlihat dalam rekaman, upaya ini memiliki efek sebaliknya. Tank dengan kendaraan tempur infanteri menjadi sasaran empuk bagi artileri Rusia. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Пунктов Причистовка и Угледар Донецкой Народной Республики уничтожили 2 склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-й механизированной бригады. Всего поражение 86 подруг. В районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянки Запорожской области.